tūtawa mai ki runga, tūtawa mai ki raro, tūtawa mai ki roto, tūtawa mai ki waho. Kia tau ai te Māori tū, te Māori ora, ki te katoa, a haumi e, hui e, a tāi ki e. Kei aku nui, kei aku rahi, kei aku rauranga tira mā, kia koutou nei i ngai tauira Māori, ki roto i te kura hauora tangata, kei raro i te tāhuhu o te Kunenga ki Pūrehuroa, e mihi ana, e mihi ana, e mihi ana ki o koutou whānau, i tēnei wā, e whakanui ana i o koutou whakapōtaitanga. Nō reira, kei te mihi. Kia ora to you all, the Māori students in the College of Health. My name is Dr. Bevan Edewiti, and on behalf of the staff in the College of Health, to you all, I hope you have a wonderful day, a wonderful celebration for your graduation and for all of the hard work that has culminated to this time. Please look after yourselves, take care of each other and of your whānau. Kia ora mai tātou katoa. The Māori graduates of the College of Health, graduating in Manawatū, May 2020 are Certificate in Public Health and a Postgraduate Diploma in Rehabilitation of Ngāti Tū Wharetua ki Taupō, Waitapu Bell. Bachelor of Science in Environmental Health of Ngāti Kahungunu ki Te Wairoa, Chase Cook. Bachelor of Health Science in Rehabilitation of Ngā Rauru, Te Āti Haunui a Pāpārangi, Ngāti Kahungunu ki Te Wairoa, Anahera Miller Pōtaka. Bachelor of Medical Laboratory Science of Ngāti Raukawa, Grace Nicholas. Bachelor of Social Work with Second Class Honours of Ngāti Tū Wharetua ki Taupō, Samuel Hewitt. Bachelor of Social Work of Ngāti Tū Wharetua ki Taupō, Gail Moana Johnson. Bachelor of Social Work, Charlene Stone. Bachelor of Social Work of Te Ātiawa, Ngāti Tama, Tony Swift. Bachelor of Sport and Exercise in Physical Education of Ngāti Raukawa, of Ngāti Toarangatira, Te Ātiawa ki Whakarongotai, Mātenga Baker. Bachelor of Sport and Exercise in Physical Education of Te Āti Haunui a Pāparangi, of Ngāti Apa, Poutamaki te rangi Hamahona Taiaroa. Bachelor of Sport and Exercise in Physical Education of Rongo Whakaata, Jared Harawira. Bachelor of Sport and Exercise of Ngāti Pro, Ngāti Raukawa, Te Ātiawa ki Whakarongotai, He Maima Rikihana. Bachelor of Sport and Exercise in Physical Education of Ngāti Wai, Ngāti Rākai Pāka, Te Tahinga Whanga Davies. Graduate Diploma in Environmental Health, Te Aroha Nui Cook. Postgraduate Diploma in Nursing with Distinction of Ngāpuhi, Taranaki, Desiree Phillips. Postgraduate Diploma in Social Science Supervision of Rangitāne, Ngāti Rangitihi, Keremete, Warbrick. Postgraduate Diploma in Sport and Exercise of Ngāti Ruanui, Jordaz Wall. Master of Applied Social Work of Kaitahu, Kayla McGilligan. Master of Nursing with Merit of Ngāti Whiti Kaupeka, Ngā Rauru, Waikato, Cinda Baker. Master of Social Work with First Class Honours of Ngāti Kahungunu ki Heretaunga, Ngāti Tū Wharetua ki Taupō, Suzanne Cocker. Master of Social Work with First Class Honours of Ngāti Kahungunu ki Te Wairoa, Kaitahu, Waitaha, Sharon Roberts.